Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muhemu yari yatumye Abrahamu abwira Loti ngo cagura ubwa mbere. Loti atora ibisa neza mu biboneka. Abrahamu afata inzira umenga ntiboneka neza. Ariko iyo nzira Loti yafashe yabaye inzira yo kumutwara mu mahonero y'umuryango, hahehe igomora na hehe. Iminsi yose Abrahamu yama musengera, yakiriye ikiyaya yibaza ngo numugisha, ariko asanga yakiriye bomba retardement. Abrahamu agenda ahantu hataboneka, guhera muri iryo joro Imana iramugendera iramubwira ngo Abrahamu, ehera abasohoka hanze, uko inyenyeri zingana niko n'umugisha wawe uzongana. Wafashe inzira umenga nta mugisha urimo, ariko ko wakoranye n'umutima wanje, haleluya, nzoguha umugisha utagira uko uharugwa. Yesu ashimwe cyane. Loti nawe yibaza ngo afashe ibintu bya hatari, ariko asanga afashe umuyaga, kuko umwanditsi yaravuze ngo nasanze ubukerebutsi bw'umuntu sibwo bumutera atera imbere, n'ubwenge bw'umuntu sibwo butuma ari watera imbere, ariko uhora hashaka ni watera imbere.